Ćao svima, samo moj Pirke i danas ću vam pokazati kako da napravite chest, zanatski sto ili radnu tablu i još nešto, a to bi bilo da kako da kraftujete daske. Pa da krenemo. Za kraftovanje daske je vam potrebno drvo. Evo ovako. Prvo ćete iskopati, da isečete drvo, a ne da iskopate. Ovako, znači, naćete drvo i držat ćete dok se ono ne iseče. Evo, znači 3 drveta, ok, još malo, 4, 5, 6, ok, evo ga, znači, ovako imamo 6 drveta. Sad, uzmete ovu hrastovinu i stavite ovdje gdje piše pravljenje. I ovo drvo, ove daske pokupite. Tako se prave daske. Onda, kako da napravite zanatski sto. Evo ovako, to znači ove daske stavite ovako, znači 1, 2, 3, 4, to. I uzmete zanatski sto. Sad, ovaj zanatski sto što imate, stavite ga negdje, evo ja ću stavim ovdje. Sad, uzmete, znači kliknete na njega desni klik i ono će vam se otvoriti nešto ovako. Sad, uzmete ove daske od hrastovine i stavite ovako 1, 2, 3 na levu stranu, na gore, dole i znači ovako dole jedno. I uzmete i ovaj kovčeg. I evo, znači napravili smo kovčeg. I ako vam se sviđa klip i ako ste nešto naučili, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!